Escola Ensino Básico primeiro, segundo no terceiro ciclo, São Domingos Savio Rainha da Paz. EBC atualmente se dá a mesa, cadeira, no sala suficiente para estudantes sira atuar o processo de aprendizagem. Diretor Escola Ensino Básico primeiro, segundo no terceiro ciclo, São Domingos Savio Rainha da Paz, Hermenzildo Cutale rato assunto ne, ba jornalista televisão Timor Post. Quinta-feira, Lourenço Nolores Lima fulan setembro, tinangriung rua Nolores sing rua, ianiak narfati bebonuk tuti dili. Ini asal karwanisan direktur da Escola Ensino Básico primeiro, segundo terceiro ciclo. Atau liga ba dificuldade ni memang kami suruh sendiri hanya kondisi sekolah. Sekolahnya sekolah pribadi. Kami bersama kondisi sekolah, kotan, fasilitas di sekolah. Ini maka masalah. Atau liga fila pada kondisi sekolah tambah. Amni orçamento limite. Terus tambah orçamento ini memang kami utiliza bahan construção da sekolah ini contribuição bagi ina amal sira. Então, dalam barat kami hasil dificuldade wahina ini atau hari construção sekolah tujuan Pak Kodaro kami hanya construção salah dua ya lete kami problema masih dificuldade. Finansial tambah orçamento ini kina ama contribuição mai ini ladung subsidi. Tahu ini makanya dificuldade kalau kondisi sekolah liga kondisi maka itu kontribusi atau hari sekolah. Além de orçamento nebe contribui husina naman sira la suficiente atau dia sekolah ne. Problema seluk nebe sekolah enfrenta maka hahu husitinang ri urusan loresinnen to tinang ri urusan loresinen. Ensino básico ne sedau ketang caderneta nia recomenda ba Ministério da Educação, Juventude e Desporto atu atenção ba preocupação sirane. Reportagem Maria Correia, Televisão Timor Post.